Om Swastiastu. Ainge para anut sani kusumaya tiang. Para pamiarsa sami sani ondang reksa Bali sani dehat tresna sehingga. Ledang mana tiang presiden saran ambil lomba mesatu puniki. Napkala pemargi pulang dan sebalik war seni maki. Duani jaga turuni katibeng kering abu COVID-19 ngiring saran-saran ngadutin protokol kesehatan manggil sami statu kena lan rahai. Elengan statu mencuci tangan, menggunakan masker lan menjaga jarak. Ainge didedeki sareng sami, sani bangkit titiang pacang ngatorang satu Bali, sani mamude, iman busa lobe, pirenangke, ide dari sareng sami, ada katuturan sapu iman busa, gayanya tuah pulas, ngamah, turdeman ngai anak lain sengsara, nanging ia tusintain merasa tekening dewek jeli. Wastan ipun iman selobe. Sedek dina anu iman selobe ngerangkang dia di luar pasir panik. Haruh basah icang seduk apa icang jari ini. Gitu kode dia ngerangkang di luar pasir panik. Lantas makanya dia lakar luas ke tengah alase ngalih dedaran nasi. Gelesan carita subur dekat kerjaan ia di tengah alasi. Maka siap ia nepokin tetanduran taruni ani ada di tengah alasi. Iwi dongken dia tetanduran taruni tengah alasi. Yang ne bahicang ada bicara ke kode, bicara liu, bicara mampi. Mantap nih. Kede iman selobo menguji di tengah alasi. Lantas ngengalang ia ngebah sekebesek tetanduran taruni. Sedang itapa ia ngubah bahan tepukina ia teken jerumangku sakti. Lantas ngeraos jerumangku sakti. Cending adi bah tetanduran taruni. Tarum untuk maguna nyadang ye. Rita kalau hujan gede turun ke langit yang dobah jenik blabar akong lakar tegel. Kita raus jerumangku sakti mesor bangras ia iman selobe. Weh jerumangku sakti icang saya percaya teken ada blabar akong tong langitnya galang megelanaran yang mula ada blabar akong neh pacang si maluan yudama. Kita ia iman selobe mesaut percaya ia teken raus jerumangku sakti. Gelisan carita ide dari sareng sami sakit subuh mapu polikone mengejang bahan taruni lakar teganu lakar abana ke kota. Konen adu telung tindakan ia menjalan sakitan kelab gredek pesuli pasang lanite. Mekalinya kubini patang dadak sakit megep yang hujan gede turun ke lanite. Lakar adu blabar agong nganyodang iman selupe. Tulung ratu petara budaya titiang jadi tadi titiang tetaruan ratune tulung. Gitu ya iman selupe ide tulung nanging tu sing ada angidang nulungin. Lantas kelong ya keanyodang ban blabar agong. Ainge ide dari sareng sami Nike karman anake ani demen ngebah tetanduran taruh nanging tusen kasar yang antuk ngadur taruni. Engge didani sarang sami asa punika sani presiden adoran tiang ren galahi makin ren lomba besako sani metemo wana kerti. Elengan didani sarang sami wana kerti inggih punika usaha kelestarian kesucian alase sani wetan ring jagati. Yeneng pacang ngebah tetanduran taruh patut kasarangin untuk nadur taruni. Yeneng wetan sani wetan manep dek pemargin titiang iwawu juga sangkau pebasa sere kirang langkau titiang menas pengampura. Singa titiang untuk para mesanti. Om Santi Santi.